Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum I awang reme mai ka pai ke zik reuze te setting kum chana zang kai zik chum ri mai ting chua ge de re insa Zeme ko ge ne paulia ga ra dele North East State Nagaland Dimapur ge chuna tinge mikcheu gi ze pungkan rabe hararet ice flew banai tinghe be puinak kibe ze khan rabe den gi hararet je ran bibi ze lamule ze ka chedele zai chuna Nagaland Dimapur ge den gi hararet kan rame ramang mai ka cheme mina haite se ze hang hadai ze kedme ze test pi gai bi ge mina haike ze hang kreu ze mingye me dag ai tinghe be puinak kibe ze khan rabe den gi hararet nimpe dele ze ka chedele zai chipo roga chunaria changza mina hangkreuzi kedme dua teleuta zelarele ze astule zai Nagaland Dimapur district go surveillance officer Dr. Kevito Zimomine saz aiting hebe puine inkibe ze kanrabe dengi hararit kanrabe petaje teugu sangza ne prenje chigak sangle ze ka chedele aiting hebe puine inkibe ze kanrabe dengi hararit pungbeko ze ting hebe puine inkilu ze michu inkigai design heze mingeu zane suruglung midagdu aiza dengi hararje ndat pagule ze ka chedele zan ai dengi hararje mbia chile rahange ze migu kteyu ko sagje chi rahange nangudle migu kteyu ko sagje gum gum mi rahang chai chirun magze ting hebe puina michu unkira bge mbia chi ka magze mbia chi rahange nangle ze ka chedele chipo zigene town city ge bamrame ting radle za ai ice flew mikcheu ge ze pungkan rabe hararje du zemename mikcheu ge ze pungkan rabe ice flew hararit pungko dage wang hana gai design migdage I ice flew hararit inde rahange seukak sangle izaga chedle chipo zigin I ice flew hararit pungko daga wang hana slow zaka chedle Zane North East State Manipur ge hazet kana kuki me nain ki me kage kagavo ba kaklebe peblam gine Impal capital city ge mera paibes ki me mpui mira me boze hospital rehew kira me ge chuna tinge campaign te zela le zaka chedele zai chige mera paibes ki me mpui mira me boz ne hospital rehew kira me ge campaign te biza hazet kana kage kaklebe kagavo ba peblam gine tribal me chaidi me gu ka chai pumra me ze Impal hospital moge bambeze churachanpur me pungteze Baigara hange sorkari dagene samong changbe chibe zigne peze pungten magra hange kamnra hange tewdele zaka chewdele zai tingtiane aing kime mi pui mirame mera pai bis ka cheme bauze sandi ge sangze bam kodele ma kaklebe wang changme betau sebe wang changme zai ma kaklebe teunchira hange kanangme ka chebige ze tang ke ze bam bodele achelus du chuna tinga valley ge methe inkime lungbe bamle nigeze law and order za aing kime mi pui mirame mera pai bis me khangene bamdi dele sorkari gu rezis du chuna tinga matau hange ga di dele ai mera pai bis me gu rezi khangene thati bizegene Zain Assam Dimahasau District Haflong Division gu PWD R&B Executive Engineer Zen the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Team Bone Rangkang Lute Blamgene Znaik Paike Zikrejisna Ba Maige Nimni Dele Zakachudle Zaitige Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Team Bozne Nimni Bepeuzize Manus Kumar Saikyale Zakachudle Zai Manus Kumar Saikyaze Vigilance Teams Mebone Nimbaza Manus Kumar Saikyane Pending Bills Bambe Langpet Bloge Pahangdu Team Chakara Hange Ki Baby Zigene Vigilance teams me baudage paulia gai beje wangza nimdele zaka chedle jai Manoj Kumar Saikyane government gu mathang go bata teluze pse hingdi kadi bligumze putpeirege kasabe legal action lugudle zaka chedle Zaina North East State Arunachal Pradesh West Siang District Klok Chum Bame Bozne Pnui Tenrui Rahange Arunachal Pradesh gu government ne Hizum River kachebe Hizum ge kige peting pata hange kahaz rakagale makti zaina makum tingkum kumchana jang kai zemdai election ge kzau maku zai vote je kai magule be bizigene Arunachal Pradesh gu government ne pnui samje ning chigai dele zakachedele za Arunachal Pradesh West Siang District ge Klok Chum bam
bze rimi moko pidi rimi zane todi rimi le je ka chudle za ai klog chum gi je mina hai ma daire la le je sale zai hizum ge ki ge klog chum me west yang district ge bam me boz ne pnui ten rui ra hangge ching ne zane nria pum ne ka ha je ra ka gai le je ka chudle ting rui je hadui di ke gai designa ai pnui ta kan rui be ka ha je hadui ne te te ti di le je ka chudle zai pa ka je 20 meter kai le je ka chule zai na west yang district ge klog chum me ten rui ra hangge hizum river ge ka ha je pting bata hangge ra ka gai ra blam ge ne government ge spokesperson Nyamar Karbag ne IRWS Rimi Welfare Society mazdu ngo do zengom pogai de le je ka chudle zai pnui ne ki je demand te buligum je te puigar hangge government ne kacharang kang je ai ka hara kagar hangge fan langke gudle je ka chudle za ai hizum ge ki ge ka hara karab je makum tingkum kum chama jang khai jema dai election petmak soge khjing ke lungi je te pui ra hang je ne te loi ra hangge te gule je state government ne kham gai de le je ka chudle Zana Manipur ge kakabok bepe blam gene lungtimi chai gai ra bam veling ki me bam ge nga di bze gene Manipur State Gu Assembly Session ro wangdar ba ka pai ke huzing kai je ken mai ge bam ge tribal MLAs mina hang kre meza ro ge wang magule je ka chedle zai indigenous tribal leader forum ITLF gu spokesperson ginja voljong ne saje tribal magu minister mrame MLAs mrame zane general public mrame za ki me ki bam capital city Impal aigum bam ramageza the bete wangra hangedu hingdele zaka chedle chipo zigene tribal kuki zomi hazad magu minister madu MLAs mramadu zaina kuki zomi hazad malam gene leaders ka cham pungme zaina tribal communities hazad maramaza kime ki bam ramage wang hingdi bzegene wangdara bagu state assembly session gedu bam rahangya changlaktle ze ginja voljongna ka chedle Zaina North East State Mizoram ge makum tingkum kumchana jang kai jemadai ge assembly election bamblam gena election commission time mina hang kai meze chief election commissioner Rajiv Kumar ne ngolo je wangdara pai ke ji kai je skui mai de zaina kya wangule je ka chedele zai Mizoram state go 40 member Mizoram assembly election ja sabta ge za makum tingkum kumchana jang kai jemadai bai ke gena bam rahangge hanum gale je ka chedele zai election commission team bo Mizoram state ge mbei ke rablam gena election makum tingkum kumchana jang kai jemadai ge bam rablam gena state chief secretary Renu Sharma ne tatiba sumai ge meeting wo tedele je ka chedele election commission team bo wangke design daigum je ka darame ka cheblam gena Zan Assam Kachar District Bharatiya Janata Party BJP office Takigu VIP room ge mina hangket pemi we poni khai magje chaila leben jnai ka pai ke zikrejis na ba mai ting choge ngau do de le je ka chedle zai chige ka chai pomje chaumei ka chebe chunarya changje chimak jela le je chedle zai district go Bharatiya Janata Party BJP ge suite me party leadership me ai ka chai pom VIP room Bharatiya Janata Party office ta ki ge ngau do bulam ge chunarya changje pni ko ne pe mare le je ka chedle za ai ka chai pomje daite be begin chai ko me Zeme namne te chat ko me ka cheblam ge investigation chuna lu zela muire le je ka chedle ai gene na mic pai ke zi kreuze te setting kum chana jang khai je chum ri mai ting chuage de re in sa po baza loi gai dele pi gai zain king gai ni mele ne je to dele